Novio, mi plena bosanuba, au blo novio. Mi plena satanaba, au bloe. Au blo, au blo, au bloe. Au blo, au blo, au bloe. Mi plena bosanuba, au blo novio. Mi plena satanaba, au bloe. Ao jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 jokato yo miawezo yo all right. Well, gamesu dog gamedo suwa gamasude gamesu miva mi astron Eʋegbe. Miva mi astron Eʋegbe. Mi yo novas. Yema, oba kavia no gobanka. Do never mi astron Eʋegbe. Miva. Yema. Kavia ba obanka adojo ho. Heavy nya na ga gogoma. It's all heavy. Heavy also. So if you na me indoor in the fisher fee na la melekuku na call the appropriate one la menami. Because we are in different parts of the world and we are in Eastern Standard Time in the US. Akpa Niva mi astron Eʋegbe. Me, Akpa, Gavero is here full time. You picture. Ela. Hello, right? Akpa malafia. Malikan. Malikan. The last few weeks are different repeats. The times before that time, were parts of the body, clothing, what to do when somebody is sick, how to greet them, how to, comfort them and all that. One of the things we need to really remind you is if there's anything that you did not catch and you want it repeated, just say it in the comment section. Hello, email, flyer, Gia. Please go there and give us anything that you want us to know. Whether you want something changed, whether you want to know when and how we're going to do something, just let us know. And then I let you know last time, we are going to have a French-speaking co-moderator one of these days. Actually almost ready. So if we don't have next week, it will be at the beginning of August. But we have a French-speaking person, so that English, and then my broken the French will come perfect. So today, many for Dr. D. I think we have a very nice subject for us. Okay. Over to you. Now introduce yourselves first for us. Thanks. Akpa. Mina ndi ndofie. CEANA tibitoro la okata. Nyonya Nufiala Lenusroyo Katala, Department of Ewe Education, the University of Education Winneba, Ghana. Nkoyinya Dr. Emmanuel Dogwe. Ye Nyanusola Department Acclimé, what the Matado Lafia.
ame le nye mia dzia yenye ɖe sia ɖe nyo aƒenɔvi ɖe sia ɖe nyo ye ŋutsu yi ke le axadzi nɛ le afia yenye Ernest. Davi ke le nye axadzi afi yenye Davi afi alo aƒenɔvi afi. Wonye ame yiwo ke do go le Eʋegbe nusrɔ̃ƒea le University of Education Winneba. Wole woƒe National Service wɔm le Departementa. Ye dɔ sia dɔ yi ke hiã na Eʋegbe alo hiã be míatsɔ Eʋegbea wɔe míehea wo ɖe ŋuti tsɔ wɔnɛ le research, presentation and other fields. Egbea mígava be míagayi míaƒe nusɔsrɔ̃ dzi be míado Eʋegbea ɖe ŋgɔ. Machine ge le mɔ ŋu na wo ne woayi dzi. Míaƒe nusɔsrɔ̃a mie ŋu ƒom tso nuwo ƒe ŋkɔwo ŋu le gbeŋutisẽ sɔsrɔ̃ me alo Eʋegbea ŋuti ƒe sewo sɔsrɔ̃ mea míesrɔ̃ ŋu tso nyahawo ŋu ye míegale nyahawo ƒe akpa yi ke míeyɔna be ŋkɔnyawo dzi. Le English gbe mea wobe nouns. Ta míekpɔ nu aɖewo ƒe ŋkɔwo ye míeƒona dzi ge kple nyaha bubu yi ke nye dɔwɔnya alo verbs. Tso afi ma míegayi ɖe ɖewo dzi yi ke nye adjectives alo ŋkɔnya ɖɔnyawo. Míegava yi ɖe adverbs wo dzi yi ke nye dɔwɔnya ɖɔnyawo kple bubuwo dzi. Le ma megbea míava tsɔ wo be leke míewɔna nyagbe le míeƒona nue be mía viwo, mía nɔviwo, mía ƒometɔ yiwo ke míedzi ɖe gbe dzi le Ghana kple gbe fia yiwo ke le Ghana gake womese Eʋegbe ɖo hi womegale Eʋenyigba dzi o ta amewo katã ate ŋu agblɔ Eʋegbea kpikpikpi. Míagbɔdzi ɖe ŋu adze gɔme. Ne mɔɖeɖe lia ke maɖe asi ezia ŋu na aƒenɔvi ɖe sia ɖe nyo ne wòadze gɔme kpli mí. Eyome afia va yi dzi míakpɔ be leke ɣeyiɣia tsɔ le míakplɔ ge. Akpe na ame sia ame yɔ enɔviwo be nete va eƒe mɔ gbɔ ne wòase fiafia ayi dzi. Akpe na mi. Yo, akpe na wo doctor. Yo, míegado wezɔ tɔxɛ na míaƒe nukpɔlawo kple toɖolawo va yina míasrɔ̃ Eʋegbe ƒe wɔnawo dzi. Abe ale yi ke nye ƒe etsoɖigble do ŋgɔa, míle nu srɔ̃ ku ɖe enyahawo ŋu eye míaƒe taɖodzinu nye be míasrɔ̃ enuwo ƒe ŋkɔwo. Egblɔe va yi be ne wobe nyahawoa, ŋkɔnyawo li, dɔwɔnyawo li, ŋkɔnyaɖɔnyawo woli zã. Gake míaƒe taɖodzinu le egbe ɣeyiɣiawo mea, eya nye be míalé ŋku ɖe enuwo ƒe ŋkɔwo ŋuti, ŋkɔnyawo. Yo, le kɔsiƒe yiwo va yi mea, míalé ŋku ɖe nu geɖewo ŋu. Aƒemenuzazawo ƒe ŋkɔwo, nudodowo kple bubuawo. Ta egbe hã míagatu ɖe míaƒe nusɔsrɔ̃ dzi alé ŋku ɖe lãwo kple hẽwo ƒe ŋkɔwo ŋuti. Míaƒe taɖodzinu le egbe ƒe nusɔsrɔ̃ mea, eya koe nye be hafi egbe ƒe nusɔsrɔ̃ nawu enua, míate ŋu ayɔ lãwo kple hẽ aɖewo ƒe ŋkɔwo le Eʋegbe me. Lãwo kple hẽwo ƒe ŋkɔwo le Eʋegbe me. Yo, akpe. Ne mi be lãwoa, lãwo gbɔ ɖe xexea me godoo. Míakpɔ lãwo le teƒe ɖe sia ɖe, xexea ƒe akpa ɖe sia ɖe, in every part of the world. Míakpɔ lãwo le fi ma. Eye lãwo kple hẽawoa, wole nɔnɔme vovovowo me. Ne ekpɔ woa, wole dzedzeme nɔnɔme vovovowo me. Ke nenema ke hẽawo hã, wo dometɔ ɖe anewo nɔna aƒe me, ɖewo hã nɔ agbe me. Míakpɔ lã ɖewo le aƒe me, míakpɔ ɖewo hã le aƒe me. Eye le lã yawo domea, ɖewo wɔna da, some are wild, ke ɖewo hã womewɔna da o.
la wadaoli eɖewo hã lia womewɔna adao. Nenema ke wo dometɔ aɖewo hã nɔna atɔ me. Ɖewo nɔna atɔ me. Eɖewo hã nɔna ati dzi. Emi be atɔa wonɔna nest. Xeviwo abe leke xeviwo nɔna woƒe atɔ me nest. Ɖewo nɔna atɔ me. Eɖewo hã nɔna atiwo me. Eɖewo hã nɔna woƒe gowo me. Wonɔna teƒe vovovowo. Ke lã yawoa, wo dometɔ aɖewo lolo. Ɖewo lolo le gã ɖe. Eɖewo hã le sue. Eɖewo, in fact, ne kpɔ la, míata gblɔ be dzo atsu alo leke woagblɔe. Ɖewo lolo fine. Eɖewo hã wole sue ɖe. Eɖewo hã wokɔkɔ. Wokɔkɔ. Eye ɖewo hã le kpuie. Some are tall and some are also short. Ɖewo hã afɔ le wo si. Afɔ le wo si ke wokɔ zɔna. Misrɔ nuku ɖe afɔ ŋu va yi, part of the body. Ta afɔ le lãwo dometɔ aɖewo si. Ke ɖewo hã afɔ mele wo si o. Wo dometɔ aɖewo hã wodzona le yame. Some fly in the air. Eɖewo dzona le yame. Gake ɖewoa, ɖeko wodana abalatiwo me. They swing in threes. Wodana aba le atiwo me. Ɖewo hã zɔna le anyigba. Eɖewo ɖeko zɔna le anyigba. Ke ɖewoa, wotana le anyigba. Ɖewo tana le anyigba. Eɖewo nɔa gome. Abe leke megblɔ va yia, ɖewo nɔna egome. Lãwo dometɔ ɖewoa, wonɔna egome in shells. Eye ɖewo hã, efu le wo ŋu. Hemi srɔ nuku ɖe part of the body ŋua, mi le ŋku ɖe fe ŋu. Eye mi gblɔ be lã ɖewoa, efu le wo ŋu. Xeviwoa, feathers le wo ŋu. Ke amegbetɔ si ya hair nɔna. Lãwo ƒe fua, meyɔnɛ be hair o. Amegbetɔ si ya hair nɔna. Gake lãwoa, we have the fur or feathers. Eyae nɔna lãwo ŋu. Ke nudzudzu, ke lã aɖewoa, woƒe ŋkɔwoa, ete ŋu toa vovo tso wo nɔewo gbɔ. Lãwo ƒe ŋkɔwo li vovovo. Mate ŋu ayɔ lã ɖeka ƒe ŋkɔ na bubu. Their names differ from each other. Eye eɖewo hã, wodzena ɖe atiwo me. Eɖewo ƒe nɔƒe koe nye atiwo dzi. Lã yawo dometɔ aɖewo ƒe nɔƒe koe nye atiwo dzi. Mekplɔe do ŋgɔ va yi be lã yawo dometɔ aɖewo nɔna aƒe me. Ɖewo nɔna tɔ me. Eye ɖewo hã nɔna gbe me. Bubuwoa, wonye nudzodzoewo ko, insects. Eɖewoa, wonye nudzodzoewo ko. Some are just insects. Ta míage ɖe nusɔsrɔ̃a me tsatsa ale ŋku ɖe elã kple nudzodzoe yawo ƒe ŋkɔwo ŋuti le Eʋegbe me. Ayo, ke míayi ɖe míaƒe nɔnɔmetata gbãtɔ gbɔ. Ayo, ne míkpɔ míaƒe nɔnɔmetata gbãtɔa, eyi ke le nye ƒe miame kpadzia, which is the left hand side la, from my side la, left hand side míakpɔ elã. Nobe lã, elã ema, egbɔ nye lã. Nye ƒe HOD, head of department, gblɔe do ŋgɔ be, nobe lã, enye nugbagbe yiwo katã le xexea me. Nugbagbe yiwo katã le xexea me. Mí amegbetɔwo hã, lãe mi nye. Ta nugbagbe yiwo katã le xexea me kɔa, wonye lã. Ta generally alo gbadza kɔa, xewo, nudzodzoewo, eyi ke nye elãwoa, wo katã wonye lãwo. Míyɔna wo katã be elãwo hafi mi va de wo hatsotsowo me. Be eyawo nye xewo. Eye bubuwo hã nye nudzodzoewo. Ta le nɔnɔmetata me, gbãtɔ yi ke míakpɔ enye lã. Gake míakpɔ be egbɔ kple kpɔ̃, gbɔ kple kpɔ̃ ye ma le fi ma. Lã ko yɔnɛ. Eɖe nɔna aƒe me, gbɔ nɔna aƒe me. Kpɔ̃a, enɔna gbe me. Gbɔ nɔna aƒe me. The goat is usually found in the house. Gake kpɔ̃a, eya nɔna aƒe me, which is the tiger. Enɔna aƒe me. Gbe me, enɔna gbe me.
Kene mi ko miaƒe xewoa, miakpɔ be koklo kple akaga, which is the vulture. Ta koklo nɔna aƒeme, ke akaga eya nɔna beme. Eya hã geɖe la enɔ aƒeme. Ke abe le ke megblɔ va yia be lã gbãtɔ yi ke nye gbɔ kple kpɔa enye elã yi ke wɔna ada. Enye lã yi ke wɔna ada. Enye wild animal. Kpɔ nye wild animal. Yo. Ke ne miadze egɔme kple xewoa, ne miatsɔ xewoa, okay. Nɔnɔmetata etɔ̃ yi ke le míaƒe nukpɔmɔ dzia, wo katã koa míɖe ŋkɔ na wo be wonye xewo. Eyi ke wosi aʋalanya le wonya dzona koa, wonye xewo. Abe ale yi ke mi le kpɔ le nɔnɔmetata me. Yo. Ke ne mi yi ɖe míaƒe nɔnɔmetata evelia gbɔa, míakpɔ exe, míakpɔ be exe ɖe le fi ma yi ke le azi dzi. Ke nu ka ye míakɔ de dzesi nane be elã yi ke kpɔm mi lea, enye xe alo menye xe o. It has some features yi ke ne ekpɔe ko la nanya be eya nye xe, eya menye xe o. Dzesidenu gbãtɔ yi ke míakpɔa, eya nye be afɔ eve le wo si. Xewo la afɔ eve le wo si. Ke dzesidenu bubu hã eya nye aʋalã yi ke le wo si. Aʋalã yi ke le wo si wokɔ nɔ dzodzom. Eya hã nye another feature. Woƒe wings, their wings. Usually la, birds have wings yi ke wokɔ nɔ dzodzom. Nenema ke hã xeviwoa, wodana azi. Wodana azi heɖoa toxɔ ɖe edzi. Emi be woɖo toxɔ ɖe edzi be nu ka? Wokeke gbana ɖe edzi. Wodana azi. Ke eɖewo hã dɔ le wo si. Dɔ, mi be dɔa, xe ƒe dɔa, eya nye the beak, eƒe nugbɔ, eya nye xevi ƒe dɔ. Abe ale yi ke mi lé bolowo le nɔnɔmetata mea, first one eya nye dɔ, which is the beak, edɔ, xevi ƒe nu, eya mi yɔ be dɔ. Ke míatɔ míakpɔ azia le nest la me, ele eƒe nest me, eƒe atɔ me. Xevi woame etɔ̃ ema le atɔa me. Ke míagakpɔ atɔ la ŋutɔ ema le fine nenema yi ke míakpɔ míaƒe koklozi le eme. Eye míakpɔ afɔ, xevi ƒe afɔ. Migblɔe va yi be xeviwoa, afɔ eve le wo si. Ke míagakpɔ nu ɖeka hã le xeviwo ŋu, eya nye woƒe ble. Ye ma kpɔ nu le. Eye aʋalã hã le wo si, yi ke nye the wings, aʋalã le wo si. Ke ne mi yi ɖe nɔnɔmetata, míayi ɖe míaƒe nɔnɔmetata evelia gbɔ. Hafi míayi fi mia, ne ame ɖe mele ŋɖe gɔme se oa, míɖe kuku nona míanya le comment section. Eye zi geɖe la, migblɔnɛ be míaƒe Eʋegbea ekeke ta, ele dialecta. Ta ele yi ke míayɔ nane le fia, ame bubuwo hã, they will have a different name for it. Du bubuwo hã might have a different name for same item. Alo be, ta ele yi ke mi nya yɔnɛ le miaƒe dialect me koa, na mianya le comment section. Ta míagbɔ aga repeat slide ayi ɖe back, ne míalé ŋku ɖe exeawo ŋu.
Tani mimi come here slide. Aha. Mimi ko slide ko back gbanto ikemi akpole fia. Gbanto ikemi akpole fia. Nye koklo. Ha zikere la mi ko koklo de chinto. Kwana koklo na ko na la isi pleto eso na nto me ya bi. Ka Koklo tadi. aha koklo particular koklo de chi. Merci. Ka Merci. non tata gbanto ike po mi le fia. Nye koklo. Klo. Aha. Chicken. Fowl. Aha. Keni mi po mi ape mi apajia. Nye mi ape koklo no. The hen. Koklo no. Le mi ape left hand side. Keni mi po mi ape dusikpajia. Mi akpo mi ape koklochu. Achukple no ehe. Kami akpo mi ape koklochu. Le mi ape right hand side. Koklochu. Koklono. Aha. Keni mi po de mi wuli ma ole fuma koklo viawa. Nye koklovi. So from the left side la, mi akpo the hen, ikenye koklo no. Ke the left, right hand side da, mi akpo mi ape koklochu, which is the cock. Koklochu. Ke le titi na, tukutuku ma o ike mi akpo le womea. Nye chickens lao. Aha, kokolo viao. Chicks. Nye chicks. Aha, nye kokolo viao. Ke fofototo kaele kokolo noya. Ple kokolo chudome. Mi apenu polao. Ele mi agbo. Fofototo kaele kokolo no. Ple kokolo chudome. Mi apenu polao. Ele mi agbo. Nani anyale. Comment section. Okay. Can I read the next slide? Heavy we came here for fuma. Nye ahone, which is the dove. Ahone. Nye mi ape dove. Amedo ha gonna be dove. Amedo gonna be dove. Anyhow, you mention it last. Dove. So dove. Yo, Missy. You have practiced all of it. Yeah. Dove. It's all the same, right? Yeah. Teacher. Hone. Melia. Okay. Pa. Ahone. Okay. Can you then you next slide, Gia? Heavy we came here got fuma. Nye pa he. Doctor. Pa he duck. He. Aha. Banto ike lefuma ike nye viawa. Nye duckies. Duckling. Papa hepe viawa. Nye duckling. Viao. Nye duckling. Keni mi va miafe titi na nye papa heno.
Papa he no. Papa he no. Bale kemi po koklo no. Ple koklo chuvaya. It's the same thing applying to this one. Hey kele titi na number 2 nye papa he no. The female duck. The female duck. Kini mi po mi ape number 3 mi akpo papa he chu. Papa he chu. Papa he chu. Like cockroach. This one is papa he chu. The drake. Papa he chu. So we have the papa heavy, which is a duckling. Papa heavy, the number 1. Papa heavy. Ke number 2 papa he no. Papa he no. Kebi number 3. Ikenye papa he chu. Ayo. Ke efi ke miko wana ovado mi ako dometro trip poedeko. Let me trova kwa. Mi aide wona oji. Ka kene ba biare le mi ape nu polao, to mi ape todo lao sia. No na nyanyale comment section. Then ma kenen kobu budeli. Ike mi yona na elaya u alo hewa. Na mi anyale comment section. Let me akata mi asrono cho mi anwe ubo. Akpe. Kana mi elego. Yo, akpa na mi. Yo, ke mi ontom yesi cho no fiala ogbo obe na nyade le ashio na be ya abia atambia alo na be ya ayun kobubu ade na enla yo me yo la kavia o plan wa atana ne mianya yo akweta miko CEANA convention fair boblo dodo alo CEANA convention art ike gona pi abala mienya na shaya mienya be CEANA convention agbona ele Colorado ta mi on tomisi alove ne mi atrogbo pie akwe Mayena akpato malo mayena akpato ma hogaye na akpato me afiri wato mayena akpato malo gaye na akpato ma hogaye na akpato ge afike wato yo mayena akpato mayena akpato ma ahogaye na akpato mayena akpato ma ahogaye na akpato me afiri wato mayena akpato mayena akpato ma ahogaye na akpato me afiri wato mayena akpato ma ahogaye na akpato me afiri wato Yo
Yo miawe zo miacho boblodo twa va ta yema anyinova ala miabo lake miapoe CEANA convention miama yode kwa mina na mona as ale onona alo da na mi play da vero miapon PHO wa Na ka Auntie Mary Eʋegbe. Yen ko samo. Okay. Eh. Maybe CEANA. And on a butu. Mano no ga bobu. Eh. Obe love land la. Obe love land. Lolo Nigbaji. Eh. Love land 3. Hey. Anyway, Michelle, it's not too late. Nusela, Claire, Nukola. It's not too late. Let me register Hadeko ha. Atan we fifia. Oh, Doc, me kuku me the member number the car. I just mentioned one number. Do you have the numbers in front of you? The ones that we can call for the CEANA convention. The CEANA, okay. Can you see it? Can you see one right away? He can bring it. We don't want to. Yo, ta yema name me by your anglon corner CEANA convention. Mi atayi de CEANAonline.org. Alabanemi afumakola. Mi apo nshang cho conference yagona, alo convention yagona. Neva mi abawo mi adu he mi asram mi awo nshia. Mia do to mia the Eʋegbe. Don't you me answering after me do afmara. Ala ba CEANA ro papamra Eʋegbe. Me jonu a me va kwetu na no la Togo, Ghana, kple Benin domia. Ta Eʋegbe tu me miele ta ye na magli de ma. Colorado je ngwala ma la bobu.
Anu omana nu gangorogoro omani jojoga Colorado kwa yama. Ta mashama na bla goji mijo nya ilolo ni gbaji. Ana butu. Me family. Convention. Jima gara mi afo mi iga. Yema, enya. Akoba mado wibo. Miaba mavavira kala Colorado maga value. Oh, Apoto Derek Glammy. Taita Yeah. mado wibo. Oh. Yeah. Oh. Tamia Yeah, ina so Colorado miga. Yes, had Ah, actually. okay, mijo. Oh, I mean, like she was into Lagana, huh? Anyway, yeah, Miracle, Doc, Nihi, Egba, have you Nyagblom Yele? Have you been strong Yele? Hey, Nyakata, if you've been here, Nyanyabe, I've been looking for a heavy song, Ade. Finally, yeah. almost everybody found it for me at the same time. Nita, me the people na me, young ladies and guy. Can we please sing my favorite heavy song from the old man and his hobbies? Yes, please, we can. Okay, yo, every man. Yeah. Apleto biake noani badegbe. Tobisia kwenye belikwi. Ono tudame hevyo besiagbe. Heavy vovo no esi. Heavy. Apleto biake noani badegbe. Tobisia kwenye belikwi. Balikwi. Ono tudame hevyo besiagbe. Heavy vovo no esi. Heavy boy, heavy jin, heavy jin. Heavy vovo no esi. Heavy ga, heavy say. Heavy ga. Heavy love. Heavy vovo no esi. Ah, Akpa na mila, Georgie na mto. Egba ha, if you nyagblom Yele afia. Yake question adela shimile. Mele kuku. Ke efo belekuya ne etudam hevioa alake hevio galeshi omekua Au. okay maybe anyako Ukatamaku. okay tameku because anyama mebi afifia ne mama vinyela afia ne segomea abia nyama because maybe eda otu eda two, right? Is that how to say Yeah. that? Okay. So that's a very, one of those folklore songs. So I really love it. And that's a question I've always wanted to ask. Not because I wouldn't know the answer, but I just wanted to see how. Yeah, let me help here. Yeah, go on. Akoba na tuwa kabiwa vigara uno hatutum. Meaning Okay. right. Alaba na tuwa. Atukpa tan womov. Ado Ghana. Omaga tanjo. Hamawa. Awonyim la poma. Ado honya vivio ata awa adino. Awa hajano. Is that yeah. Yanto mava gbagbo awo hajano ta adana umako ano yeta heavy heavy green Heavy green, heavy heavy yibo. I just love that song. Hama, it came in very handy. Not near lesson I back. yeah. Let me ask right. Okay. Deka li kakamia uno makoga pinami. Yes. All right. Ke mereku nufiana mereku na yejilo.
Yo. You're switching, Anya. All right. It's all good. It's all good. Yeah. Yo, Akpa. Yeah. Kemia ayi nusosraji. Nkonye nye Davi afi. Piyeko. Abe alea ke akpanovi desia denyo ble dongwa. Nami ben lanwola. Lanya nko gbajako. Ikemi atenwa po heo. Kple nujojuwo le ete. Ke azɔamia ayi edzi ale ŋku ɖe nɔnɔmetata yi ne kplo kpakpa he la ɖo. Exewo ƒe nya ko gblɔm le azɔ ko. Nenye be míekpɔ exe yi ne le alo nɔnɔmetata ya ne le nukpɔmɔa dzia, míakpɔe be alo míɖe ŋkɔ nɛ be tsaxe. 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 Danyevia gbledo ŋgɔ be le xewo ŋu la, they have some characteristics. Le kpɔɖeŋme yi wògblɔ be aʋala le wo si eye afɔ eve nɔna wo si. Ta le tsaxe ya yi kpɔm mi le nɔnɔmetata ya dzi le fia, aʋala le esi. Eye míakpɔ be afɔ eve hã le esi. Tsaxe ya la, yevuawo ɖe ŋkɔ nɛ be guinea fowl. Guinea fowl. Guinea fowl. Ke le míawo ya mía gbɔ la, míyɔnɛ be tsaxe. Okay. Drop. Nenye be mía ayi edzia, míagakpɔ nɔnɔmetata ɖe yi ne kplɔ tsaxe ya ɖo. Yi nenye xevi nyakpɔ aɖe yi ke nɔnɔme vovovo le esi alo dzeside vovovo le esi. Ne mi be dzeside míate ŋu aga exe ya si. Míeɖe ŋkɔ nɛ be atsrima alo kpɔkpɔmatsikɔe. Ŋkɔ ya eyɔyɔ ɖeko wòde zivi ɖe tama adze agbagba be mía ayɔe ɖe ɖeƒiwo me. Atsrima. Atsrima alo kpɔkpɔmatsikɔ. Ye ma vava. Le kpɔkpɔmatsikɔ. Le ŋkɔ ya le xe ya ŋutɔ gbɔa, mía akpɔe be menye exe wònye edzɔ kpli mí kaŋ le ʋedukɔme nenema o. Gake le modernization alo le egbe ŋkekewo me alo le ŋkuʋuʋui yawo mea, ame aɖewo te ŋu ƒlenɛ edana ɖe aƒeme. Ale be nenye be eyi ɖe teƒe aɖewo abe tsaɖiƒe aɖewoa, woƒlena dana ɖe ƒe teƒeawo yi wɔnɛ be amewo te ŋu eva ekpɔnɛ. Exa ya yevuawo yɔnɛ be peacock or peafowl. Peacock or peafowl. Le xa ya ƒe ŋkɔtsɔtsɔ nɛ alo ŋkɔɖeɖe nɛ le Eʋegbe mea, míekpɔ ale nye be ekpɔma ɖeɖi mate ŋu o, elabe nɔnɔme amadede vovovowoe tui ɖo eye wòxɔ wɔ atsrima ya. Ta ɖe yiƒe dzedzeme, because of its nature, we named it, or the attributes, we named it as kpɔkpɔmatsikɔe. Kpɔkpɔmatsikɔe. Ne kpɔma me wò tsi go, ata nɔ kpɔm kaka aɖe dzi ɖe anyi.
So because of that, we call it Atrima, or others call it Pokpoma Chikwe. Pokpoma Chikwe. Nanyaba miaga yi ejia. Miaga po ehebubu ade inekplo. Heya hado. Alo inekplo no matata inenye Atrima lado. Namila nkude nonomatata ya nwa mie ihanye ha odomoto deka alabe mie de nko nebe golo alo chacha boli golo alo chacha boli yafua de nko nebe ostrich. Na mi kpe mi akpe be ve katsi dzidzine aleke gbegbe. Eye ekɔ alo miagblɔ nɛ be ekɔa edzidzi ale gbegbe. Ale be eƒe afɔte hã ɖana bla. Eʋu adu menyanya vi o. Ta nenye be mi kpɔ eƒe kɔ eƒe nɔnɔme miakpɔe be enye ame aɖe exe aɖe yi ke le dzrale menye ɖo lolo le anyigba me nenema o. Ta eya hã eha nye xeawo dometɔ ɖeka elabe miegblɔ be le xewo ƒe akpa dzia afɔ woame eve nɔna wo si, aʋala nɔna wo si, alebe woɖe azi heƒoe. They lay eggs, they brood it. So because of that, we named them, or the English named it as birds. So hamawe nye vovototo aɖe yi ke ne le xewo kple nudzodzoe aɖewo me alo xewo kple nudzodzoewo me. Ta le fiya míeɖe ŋkɔ nɛ alo míeyɔnɛ be golo alo chacha boli, which is an ostrich. Chacha boli. Bolia, I'm sure it has a different meaning. Why is it boli? The golo. Others call it golo. While in some parts of the Ewe land, they also call it as chacha boli. That is the name of it. That's it. It's one word. So chacha doesn't really mean anything according to this bird. It's a whole word. Yeah. This one is just a name. But then chacha, it's also a different thing altogether in the Ewe language. But in this one, this is just the name chacha boli. Okay. I thought maybe it did something that made it. That's why they had the cha-cha with it. But, No. Maybe because of the legs or the neck. That's what I'm thinking. But but I understand and I hear what you're saying. Yeah, that is usually its name that we have for it in the language. Chacha boli. That just tells you that because I understand cha-cha in another term, I'm trying to put the two together. Oh, okay. I see what you're saying. It's just chacha boli. It's just a big bird. But let's see what they will people will give us on the comments. Somebody say something. It's a special bird. I think the egg alone serve at like 100 persons or so. I know, and if you go close, it would peck you. You better so you better know. Anyway, somebody might say something on the on our comment section. Thank you. All right. Okay. Ke miagai eji kple nɔnɔmetata yi ne kplo miaƒe chacha boliado. Enye be miele ŋku ɖe nɔnɔmetata yi ne kplo chacha boliadoa, miyɔnɛ be dɔku. Dɔku, which is a turkey. This is also a bird.
So in our language, we call it do, ku, do, ku. Nenye be fia mi do bia de la madesi, alo nkoyo kami ayo alo mi de ne lan yo vai. Ye wo yo ne le gbo alo te pa de nenya inato vovu ne ayi kami global boa. Kema ajidabe amana angle dade ya vala la jinami. Azube miakata mien shromta. Ne miau hamia asrile. Miau hamia bo. Antiveru. Daveru. Marakumato. Biabiano babagalanu amata. Mia an aklo. Mia no so shara la biabiare babaga ikami ndroga fi akoma lene nyaselao. Iya Tamia godo. so shrondo ale ake ule ejime. Akpa kaka. Nenya ba mia ai ejia. Mia gapo na mamadata bubu ade. Aha okwanya ko gbomi le kokoko. Aha. Na mi ko ya ha totongbia. Mi yo ne be akaga. A ka ga a ka ga, which is akaga. So in the English language, we have vulture. Vulture. This is also part of a bird, or it's also a bird. So since we are all talking about birds, we have this here as well. Lahaya pakpajia yamono na miagbo la kwamu. Zigeda eno na gbeme. So this is a, ka, ga, a, ka, ga, which is a vulture. Vulture. Enyamba miakplo, heyado, alo mia ayi, eji agakpo no no matata inekplo, heyado, mia pobe, de la fia ike jojo magado a chonekple, kola vuvuvu evadeo, mia po iboto ple, lialem, la mia degbama, miyone be, Akpavia. Akpavia. A. Pa. Via. A. Pa. Via. Akpavia. Akpavia. Eya hanye ehe odomoto deka. Eya hanye eha odomoto deka, which is the crow. The crow. Menyebe mi aga kplo heyike alomi aga kwomcho no mamatata inekplo akpavia ya doa mi akpobe ehade hale afia alo inekplo akpavia do mi akwebe jojomo ntogado achione eheya ikebe wone amadede vovovovovo amadede vovovo soye ƒoƒu ewɔ eheya. Eheya miyɔnɛ le gbea me be ako, ako, which is a parrot. The parrot. The parrot. Ako. Le heya ha kpakpadzia. Ayo nyebe jojomo hane achon de pa gbale nyanya kple heƒe nuƒoƒo ale yo ƒoa meta le gbe ƒe ŋkekeawo ma mi eƒlenawo edana ɖe miaƒe aƒewo me henɔ nyimim. Mie xɔe se alo mie katã mi xɔe se be ako nye lã aɖe yi ke
enya gbalele o to mamleo kata dome. Enya gbalanto. Enya gbala sasa kuha. Nenya be akola pomenamea. Nenya ba madam fuma. Nipo ne be akoha. Enya itutua magbla. I repeat now the same voice or the same words. So that is why most people really love the bird parrot, because it is very intelligent. It repeats speech. So because of that, Eʋegbe. So I'm playing another poem. Only me ha. Nanya be neida shioma akwebe akwa wojra nejigede ela be nyalwa de yike nanya be amagboton homa awo nebe a repeat na amakwe nupo. Okay. Le akwape akpajia inyema azo ami poncho vai ke azo mia alanku de lambubu haun gakele akpaya jia ma adashi omona mia foa ma adashi mohuwangne afo Ernest be wa ai ejinami ahalankude alo ahaponkude elapa nonome alo elapa akpa vuvu inele miasila me tananya be biabia adeli nume dede adeli chopi adeli la ekema mia ade the comment section be mia kata mia strong le mia nua obo to gbo ba yi ya ha chipre chinde mia akpe Akpa. Jacoba. FONS mada shizia mino. Wellness Ayo, akpe na ngodo kata strong komigale madelu kunye nkonye nye asafo Ernest kake eji abanye gbegbe nko babu amagede manye gbegbe nko zana mu majijo to na mu ta maji o ma de nye gbegbe nko adogbe labe efofie ko na yo nko je ba efo na fun le mu ta nkonye senyu ta ajoji na be nko ananu gegere me deka Señor Ernest asafo Marie nene maulaba wa Akpe. Thanks. Señor, next week na mi englobe a all right. Ayo kami azore ngo plan. All right. Yo ngodo ko nya kata wolem alabe abale obli ho na anlawo enko bajare kunye le ngbagbe yo kata le anyigbaji mo negbe achi ko ta ngbagbe yo kata ko gala anyigba o kata kule kwa ala inye o kata ko nko jaka o lenene ma o gama abale obli ba yene o ta mama da kanwu emi ga nku legeru inye mama mamleto le New York mi lenkuro la fiama ta lawo ikwenye nko ikemi ko dajesi hayo kana gbona fia akpe kami azore ngogbe
Ne mi kpɔ nɔnɔmetata yiwo ke le míaƒe ŋkpɔmɔ dzia, míenane kpɔ ga de dzesi be nɔnɔmetata yiwo katã le afi ma, nuvevi aɖewo le wo ŋu yi ke de sɔsɔ ge. Ne le ŋku ɖe wo ŋua, nekpɔ ge be afɔ le wo si. Evɔ lã yiwo ŋu mi ƒo ŋu tso va yi yehoa, afɔ ma le míekpɔna woa, eto vovo ne afɔ ma le yi ke kpɔm mi le fia. Ne mi le ŋku ɖe ŋu nyuie míekpɔ ge be afɔ ne le wo katã si le fi ma, afɔ ne le wo si. Asike hã le wo si le xewo ƒe akpa dzia, míekpɔ ble na wo, gake le akpa ya dzia, míekpɔ asike vovototo le ble kple asike dome. Ta lã yiwo gbɔ mi ge ɖo fia, asike nɔna wo si. Yo, míazɔ ɖe ŋgɔgbe. Abe ale ke míele ŋku ɖe ŋu eva yiena abe ale megblɔ me na. Dzesidevevi aɖewo nɔna lã yiwo ŋu wogblẽ do ŋgɔe va yi wobe lã aɖewo nɔna gome, ɖewo hã menɔna gome. Wogblɔ nyamo katã va yi ho. Azɔ ne mi le ŋku ɖe lã yiwo ŋutia, míekpɔ ge be afɔ ne le wo si abe ale megblɔ va yi ene ho. Gawu la, wofɔ afu, edzi avi, eto vovo ne xewo tɔ. Xewo ƒe akpa dzia, míekpɔ be woawo ya woɖana azi. They lay eggs. That is for the birds. But for this part of animals or this division, especially the mammals, we notice that they lay eggs. They give birth. Gake to gbɔ be elala hã elã ɖeka ɖe le nɔnɔmetata yewo domia, kokoko ya gaɖana zi. Enye gomela yi ke ne le fi ma yi ke nye klo. Gakea heyiwo le klo ko nye heyi ke to vovo ne lã yiwo katã kpɔm mi le fi ma. Mamlɛawo katã woawo ya wofɔ afu, dzi avi. Yo. Akpe be dana mi, nya ɖe le dana mi si na mi. Mebe na biam be eka nye kloa. Okay. Very well. That is a challenge. That is a challenge. Dana mi. Ela yo kata le. Yefo komo jide eka ina deje si be enye ko. I don't know. If you be yenye second line na bato. Yema ede. Agba. Dana ine zona gogbe zideka ho. Di kema na bi efo ye bugbe mo nko ha. English menko. Anyway. Like you na kulumare English gbemi. Teacher, akpe inufiala. O mala ko yo nere ye vukpa ma. Oh. It's either a turtle or the other one, was it? It's a turtle. That is. Or the other one. I had a calculator. No, there are two different kinds of turtles. Tortoise. Or what? Tortoise. That is the one on usually on the land. Right. That's right. Kaka turtle kemia global toma kulu. Yeah. Anyway. So this very one showing here should be the tortoise. I'm listening to you. I'm listening. That oh no, Kluka Gana Hayala Hahan Koyamka. Ay, Gakaina, you Hamakuga. Oh man, the hippo. Akpe dana mi akpe kaka.
akpekakaka ayo ke miazorengo tayo nyebe alayo wofu afu enti avitala abale miamegbeto miewone na miena novi le nyɔnu ƒe akpadzi miamegbetɔ miena novi ta alayo gbɔ mi gege novia hã ne mikpo dzesidenu ɖeka nye be wona novi nofofu edzivi nenema wogabu kpɔtɔ na novia va se ɖe ga yime wotsi yo miazɔ ɖe ŋgɔ ta miekpo gbɔn va yi gbɔn enye heyi ke eva yi afi mi va afi ke fia mi ɖo fia enye dadi dadi ta ba le mi kpɔ me nane ko nɔnɔme tata gbãtɔ dadi wɔme eve le fi ma ɖeka anye atua ɖeka anye nɔa ke nɔnɔme evelia miakpɔ dadiviwo hã le afi ma yo dadiwo nyakpɔ ta mi me ɖe kuku mi mete ŋkɔ ga wo dadi tadi o. Hey, are you trying to tell us something? Eyo. Ezugbe miaƒe game hã tsitre ɖe mia ŋu ta madzi be ma atɔ ɖe fia alo miagbɔ ɖe me le fia ne babia aɖe li tsɔgbi aɖe li alo nya yo akpe na mi akpe efo ns yo tama gbɔ ɖe me le fia ne babia aɖe li tsɔgbi aɖe li alo nya vevia aɖe le ma ɖe sia ɔkɔe ade me ne mi elabe ɣeyiɣi tsitre ɖe mia ŋu ta miayi dzi kɔsiɖa yi ke ne gbɔna me yo akpe akpe na mi kama ho dodo kwa mama wana mi kaba Oh. Lawe jo vai lao pakple xeviwoe dzo va yi nana mi na ho tsa egbɔn ɔwɔ kelã ke kplɔe ɖo adze dana mi dzi gaji ake lawe dzo va yi lao pakple xeviwoe dzo va yi nana mi na ho tsa egbɔn nana mi na ho tsa evɔ le be na yo lã ɖeka elã kple xewoe va yi lo okay sister afia jeju chacha boli that one aja ada share nyoji na menu astronomy dadi jata pon doctor ajeji o yo akpe yo miawo le dɔdzi ɔbe miaƒe nukpɔla aɖewo eɖewo tso eho xɔxɔe kple teƒewo katã wole mia dome eza ya me ta mieda akpe nɔ alebe Washington DC tɔ ɖe hã be le mia dome le afia ebe watching and learning fast ta ele Washington DC akpe afi ɔbe efo Kpɔtɔsɔn farms ebe dadi tojo amekɔ menu yema amekɔmenu yabe amekɔmenu that amekɔmenu okay. Just like how it is a pet and it's always in front of one, like close to one. Okay. That is the origination of the name. Other names for daddy. Okay. That efo Kpɔtɔsɔn farms akpekaka makarejibe tso apipe etso nye tetu majesinye Kpɔtɔsɔn farms majesinye etso nye tetu me akpene kɔkpi mata tsɔkpi ma akpene ta
Yo, Alright. Fifia F4 Enoch, Dogbaji ha Iha Nyade Bian Benufiala, Devovo Toto me apamela club Bemalaume, Tabe na Dovo Toto, Devovo Toto, okay. Apamela club Bemalaume, Tabayadoko, Doko Clarify. Chonky, Alo, summarize me or Gatamioa. Like summarize that like you blonde Devogo, I would be a low. Alabe F4 Lawrence Dagadu Ike na program ya Oyona be African Jazz Panorama. Ne Gani le US Eastern Time. That time I carry you za dole miao bola Ghana. Za chief of PM 4 miao la dojilo. Yo, ke yema miapa no pola kle nyasala miawe le doji akpenami. Eye mi da akpena miafe no fiala ha David Sia de Nyo David Afi Elfo NS kle Dr. Dogo. Afi akpenami da nami da vero. Ana baru komia nglo interlude go haba. The next one, the next one. Energy. Nyakwe nema. Hello. Hello, Ataga. Lawe Jovaya. Energy, fia. Lawe Jovai, Lao Pakla Ewe Jovai. Okay. Nana mina ho cha agbon. Kabo kala afia mala yo kata klero over afonima. Nova bolo pakla gachuwe jovaya kai tomalaoji. So you have to name different kinds of fish. Nova then you have to say female and names of the days, kojo, ablan, and all those things. So it can count in different. Okay, so it has nothing to do with our birds today. Yeah, it has to do with the birds. Eta onyan lao pakla heavyweight jovai. Oh, okay. Yeah. So if it's koklo, you bring koklo. And then golo, right? Golo. I never know that name, so I love what I learned. Yo, Akpa Obe F4 Muzenge, Yenye Washington, Obe Makaraji the time Mama Bleva here, Morocco Obama Sio, Magleva Washington, Mafia Vaye, but maybe Hama Echo Vienta Maquo, Afimiava, Elponcho, for Lawrence Dagadunu. Akpanami, Asia iko ajibe namanya bari yela fimata yeso Asia economy ta hello magdana Jumanya ba when gaming with Prizo ta you can put gaming with Priz next time komanya ba for Muzenge mata hiding behind with Priz hiding you if you're nipple yo anyway Doc, nyata gaji hediape okay. Okay. Me because my tone is a little, not my tone, not this, my tune is a little different. Okay. Agble biade no ni badege. Togbi siankonye galikwi. Uno tu dampe fu besiage. Heavy vovo
Next week, I'm here. And Brooklyn know how. Adam. Okay. For Doc W, but I come here over. Yo, Akpa nami. Tayema. Achagbe cordially. Alabe. Mia akwa kikakobe. Yo. Sister the shadow no longer. All right.
Who is this guy here? I think you know him. You know him. I'm just asking. I think you know him. You know him. You know. You know some of them. You know some of them. You. Very nice. Yeah. University of Education Hey. Winneba. Doing very well over there. Di mana ni? Yeah, man. Amaro pala mo ko fifi ma fuma via. Yo año tomio pom. Everything to kake abale obwana na ube bibi ma bona le nkango. Ago. Niyo to me follow you me. Ani gaji je Malta. Panama. Yeah. Bekaka. Yeah, me have as a dollar from my kaka. Yeah. When I'm learning and having fun with you, I even forget your time. Oh, what time is it over there? Yes, 9:23. 9:23, yeah. 9:23. Thank you very much. We really appreciate it. Really appreciate it. Yo, kayema ka mi adogbe, mi agafe. Miagadogo. Yeah. Bye-bye. All right. Very nice program. Ao miglena bosanuba, ao vlo novio. Miglena satanaba, ao vlo. Novio, miglena bosanuba, ao vlo novio. Miglena satanaba, ao vlo. Ao vlo, ao vlo, ao vlo. Ao vlo. Miglena bosanuba, ao vlo novio.
migbe na satana be awoblo Ao jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 jokato